laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الحمد لله هري موجون ويلتنا ما فتكونا سيدا نعم سبحانه وتعالى يلا ويلتنا يبا جدي الجنة بات عندي وكذا سبنا هري fewtunde fewndo fow bay be fow kala dabba honno wurirta makirɗon noon si oti andi ko honno wata woti ukko e ko ukki woɗo yaha tawoya yalla dande yahude tawoya to haray mi weltike fota ko wona seeɗa yalla waɗan o joddi ndin aljanna machallah ɓen ndaɗo noon si hara fi lande ɗen so tawi e laalay miɗo jenti on miɗo weltani on kadi haray hatta lande ɗen ara ber komi faami komi jaaboto ɓayru mi hewta jaabagol lande kono komi faamali kon fof haray en jonnayɓe numéro ji karamokoɓe ɓen ɓe landoɓe ɓe ɓeyda e gumpitude inchallah ina probléme inchallah nam musidɓe julɓe tedduɓe haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kadi haray no faamirɗon noon haray ustade yewtere nden ko ɗo woni hattude joni haray ko kala faalaɗo wadde landal haray oti hino wawi waɗude étoile 61 ko ɗum woni star 61 haray ɓe jabano en ber wokko Allah subahanahu wa taala on newnani ɓe inchallah haray ɗon habba inchallah namo saali ɗo woɓɓe no addi ɗo joni ɗuma wo si tawi hara enanɗi awdu won ɗo wo kamɓe ɓe juuluno ɓe juuli kono ko ɓe naafu wo hari ɓe salli gaaki joni noon ila ɓe juuli ɗum ɗon no perturbi ɓe moƴƴa donc ala hoore maɓɓe nden wono no yawde ɗum ɗon tun wo joni koye mi landanoɓe kono haray yettike komi naniri karama ko ɓen ko ngono wowi lando tun haray ɓe jettiti inchallah ɓe juuli tawi ɓe salli gaaki wo ɓe juulu kono ko naafira kadi wona farilla ɓe juulu ari ɓe marino juulgol darɗe ɗiɗi ɓe juuli kono ɓe wejjiti tawi ɓe salli gaaki hari ɓe andituno ɓe salli gaaki ɓe inni mi anndata tawi hara ko goɗɗo wonno ka ɗuma ɓe jooɗi ɗon seeɗa ɓe wejjiti ɓe darni ɓe juuli haa ɓe lanni ɓe anditaali ko tawi ɓe ala bakkatu non ɗon ɓay ɓe yejjitu aray ɗen anndi si on tigi yejjitu o ñaawoore yejjitugol ngol woni ko arata haray yejjitugol ngol iɗen anndi ɗum ɗon koko yaafaa ko on tigi yejjitigol haray ko ɗum waɗi tigi tigi on yoɓe ɗonno yoɓe tubu tum ɓe ruttoo ko Allah ɓe toromo yaafuye hara ɓe wattaali sugu mum ɗon ɓay ɓe tewaaki ɓe yejjitu o ñaawoore yejjitugol ngol ƴettetee ɗum inchallah hari ko ɗum ɓayɓe salare nanirde ɗo jooni ande hikkiiɓe ɓen ɗo inchallah nam inchallah nam ɓeɓe numéro mum sakkitori ko 159 assalamu aleykum numéro France mo numéro no sakkitori ko 159 waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ja hireja nala to alhamdulillah rabbil alamin reja alhamdulillah no jetti on haray komi faala landagol ɗo ustade assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa hara yafanela albarka boy fi yewtere nden haray ko landagol ɗon ɗo e jombere ni ko hon ɗum dagi waɗugol e fijindaaru ɗumgol dewgal honno dagi waɗugol e fijindaaru ko ɗon haray honno miɗo anndintina on numéro docteur Mouhamadoul Bari on jonno yemɓe won ɗum ɗon ɓe ɓeyda en laɓɓinande nani inchallah yomi jonno numéro on ɗon joni mi ƴetta e juuɗe awaɓe aje 670 joni naafimo onon tum mi winda aw hi jonne mi winda 628 70 628 03 70 03 inchallah no gasa ka fende mois arowo are ko kamɓe wonata ma daren no ɓe seenora ɓe jaabo lamde ɗen inchallah
albarka bu wana fenorɗon ni premier yalla newno nden ñande kadi ñande docteur Seni wonon premier aw inchallah nam ara min kadi mi weltori wata ko ono woni premier ɗo Allah barakallahu fi ya Allah waɗe fof premier naatoygol ka aljanna inchallah amin ya rabbi amin ya rabbi nam 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 hikki ɓen ɗo inchallah Allah alhaji ko tooli moɗon miɗo weltani on awaga si joni haray yalla weltana en fof mi udditani ɓe makete ko Ahmadou Wuri Diallo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi nam ustade no jenti on ɗo nam assalamu aleykum ustade wa aleykum salam wa rahmatullahi cheikh na ala toon heɗano jaam alhamdulillah waye jaam nam aray mi weltani on foti koyna seeɗa fi mawdu o haray lamnu nono makirɗon fi wona hannde haray mo ɓe ko duwa goɗɗo kon yo etto yoɓa nam lallandito ɗon e jooni hara jooni aye goɗɗo hiɗon gollidayno hara ɗa duwamo toon inchallah ɗa duwamo noon mbuuɗi nam walla hara ko ñamade ma hara a ƴette no woni hara ɓon gollude hara o annda fiimum nam jooni noon si aroyi haa jooni hiɗa a faalama mo yoɓutude tigi tigi kono annduɗa ɗon hara sa ɗon tigi tigi a jogaaki jooni noon wonira noon haa kanko mo joganɗa on ko feƴƴina e nder ɗum nam aray ɗon noon jooni ko honno wawata ƴurde ɗum yarli haray hiɗa wawa jonnugol ɓiɓɓe makko ɓen ma ɗum siɓe makko ɓen ɗum ko joganiɗamo ɗo ka haray ɗum ɗon ko honno guerrata no sella ka ɓiɓɓe ɓen jonne ma si ɓiɓɓe ɓen ala ronaynoɓe mo ɓen siɓɓe makko ɓen haray ko ɓen ɗon jonnete haray ko woni tun koyo on tigi andu no jonnira telen maka jonnitugol karamo koɓɓen no maka si on tigi ko on tigi no joganino goɗɗo koyo eto o jonnitamo kono si tawi jonnitugol ngol so o feññini imo wujjunomo ma imo jattunomo adda e probléme haray yo eto tun oya hetta hayso koyo wi o hokkumo ma o neldumo haray karamo koɓɓen no addiri noon telen makka waɗalngol on tigi sulhu joni noon haray so tawi oɗa feƴƴini ɓiɓɓe makko ɓen no wooda haray ko etagol ɓen ɗon ɓiɓɓe hetta ɗum waɗi no hulɓini ha o joganagol yimɓe no hulɓini fota ɗum joni noon ɓen ɓiɓɓe makko ɗon si tawi woni kara koɓe fof kaako hara ko gooto on hay sa yiidi e gooto a jonniti haray lanni non ɗon si tawi ɗon anndi ɓiɓɓe ɓen koɓe buyi si yiɗon andiɓe eto ɗon ɓe annda harana yo honno yo jonnitirɗon noon tun ha hara si tawi kaydiji no windano ma goɗɗum no windano hara no andano ko yiɗon jogani oɗon ɗon jonni toon hara andaki on jonniti so tawi noon windano ka anda ɗo kam ko hakkunde mon e Allah o heeɓi kulol Allah jonnitugol mo yiiduɗon e maɓɓe o jonnitemo hare kadi yo andu ɗum kadi ko hunde kelɗunde ko hunde moƴƴere wona bulaw yagal wona koma yagal tew ɓayru woɓɓe kadi ko ɗum sikkata ko ɗum ɗo tigiri woni kulol Allah ko ɗum ɗo tigiri woni faamu ɓayru a jonnitude ga sitta gagoy heɗito nam ay nam ay jarama barakallahu fikum weltaki on foti koyna seeɗa on jarama fota haray kadi ha jayin nam miɗo annitina ɗon jama o yandi kala faalaɗolam faljitude ɗum kadi miɗo weltiri moƴƴa miɗo habbi ɗum kadi ok na probléme inchallah nam inchallah nam hay ɗo miɗi tan ɓe hikkiɓe ɗo woɓɓe go windiɗo joni wo ka yewtere mon ɗo ɓe naniɗo inna docteur maki wonde haray location on no dagi recette on ko recette on abemɗaɗe ko no woni yomi ɓeydu laɓɓinde wo ko son ɓeyda e laɓɓinde ɗon par ce que haray kanko himo naɓi auto hoy ɗiɗo ita meɗen hikoye gollude kono haray hiɓe haldi ko ɓeya wersata ñande wo ñande kono haray kanko o nanaali nde ɗo yewtere
tawi on ɓeyde laɓɓinde ɗon ma tawi hara si docteur ngari ɓe ɓeyde laɓɓinde foye mum ok ɗo haray si ɓen waawi laɓɓinde ber ko annditinoɗen e ko ɓe maati kon haray ɗo yoɓe faamu telemaka transport no woodi ko dagi e muɗum no woodi ko dagaki fet wano location on ko ɗum ɗon newna hakkunde ma e kala mo gollidata ka transport on location ɗon ɗum ɗon no newna hino newna kadi pourcentage hara ko pourcentage sendir ton si o addi sendiron pourcentage ɗum kadi no newna ko woni newnaka few ko recette mi jonnima ngal otowal ɗo yahu jindidoya e maggal addanami recette on ko ɗum ɗon ɓe maaki ɗum ɗon sella few kono hino ɗo otowal ngal mi luwiniray ngal 50 000 ñallal ngal location on ko 50 000 on anndi no nandi ha no nandi moƴƴano ko ɗum waɗi haray location on no selli telemaka transport kono recette on sella en faami ɗo moƴƴa faami to haray yo o yiltito wona on ɗon mari ni otoje ga yo o yewtudu e maɓɓe ɓe waɗa location jooni ko location o woni e jonnirde ɓe otoje ɗe maɗum o ko pourcentage koyo on tigi yahu o golloya ɓe senda ko heɓi kon si ɓe fottani ko d'exemple ɓe senda woni pecce 10 honno jooma oto ƴetta 7 oɗa ƴetta 2 ɗum ɗon fof ko ɓe fottani o e pourcentage ji ɗin ɗum ɗon karama koɓɓe maaki no selli nam faamike faamnike ɗo nam joni nan udditande hikki ɓen ɗon ɓe jaram haray nam nam ɓe naatuɓe maaketeɓe ko ba Hassan assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah nam haray usayon ɗon assalamu aleykum ya wa aleykum salam wa rahmatullah Cheikh Hassan nam nala taw fof alhamdulillah yo Allah on waɗan men sugu inde mon nde ok alhamdulillah nam hara ustad min ko par rapport ko fi gorko on hara ko jongal nejo mo jaɓal ƴettugol famille makko en charge ko noni ñawore on ɗon mi ko ɗum ɗo mi falan mi famali jongal gorko hara ko hara o jaɓal ƴettugol famille makko en charge hara o dépensata ɓiɓɓe makko ɓen fiyo ɓe janngu o dépensata ɓengure makko nden o waɗata ko hani ko waɗangol ɓengure makko nden en fait ok on ɗon iɗen toro Allah subahanahu wa taala yo Allah newnan mo waɗa si tawi ko feere woni o ala yo Allah okkormo feere o waɗa si tawi mo mari feere o sali yo Allah on okkormo ɓernde laaɓude o waɗa angal waɗugol mo ɗum ɗon ko probléme molanaɗo o heɓay probléme mo seedoyta e mum ɓayru ɓeeɗo ɓiɓɓe si ɓeeɗo faamali diina si ɓeeɗo janngaali diina ɓeeɗo woni ko wonoyta o e ko bon e bone yo o sikku yo anndu ɗo aray tigi tigi on o accani aduna on probléme imo haani faamude ɗum jooni noon wano suk ɓeeɗo gogo taw ko yo ɓe waaje ko yo ɓe yewte ngol ɗo noon waajagol e ngol ɗo yewtugol kala neɗɗo no woodi fewndo o yewtetee no woodi no o yewtirtee no woodi kañum kadi ko o yewtetee o ngeli ko wano ɓeeɗo woɓɓe ɗum yo ɓe ndaare iɗo ngelaade nam no jenti yo ndaare waawayɓe ɓe waajaade ɓen ɓen ɗon waajooɓe ɓen ɗon yewtaɓe ɓe annda tigi tigi on ɓeeɗo ɓiɓɓe maɓɓe iɓe haani dépensude ɗe yo ɓe watta yila yo ɓe anndu lette Allah ɗen no hulɓinii si wonaa ɗum ɓeeɗo baaroyayɓe goye janngo ɓeeɗo du'antaako ɓe goye janngo ɓe waaloytaako goye ka gaburu maɓɓe ɓeeɗo du'anooɓe ɓeeɗo ɓe onno ɓe heɓa moƴƴere ɗum tawoyaɓe toon hara yo ɓe watta yila yo ɓe anndu ɓe créande hoore maɓɓe probléme ɓe créande kadi jama on probléme heɓugol accitira ni heɓugol hara mi aali heɓugol hara naɗaali ɓiɓɓe men ɓe janngi diina ɗum ko perdi musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah dandu e haray ɓeɗo ko ɓe haana waajede nam ok aray donc ko noon question marro komi lanndo ka
on jarama albarka mi weltani ken fota kontanama bi barakallahu fikum amna hare kadi hajjayin hiɗe wiya jama on ko tooli maɓɓe ka bañan technologie service haray yoɓe anndu service on no woni e sooke maɓɓe haray service on no mari duɗe mo kala min waɗanaymo duɗal makko ngal ka téléphone makko hara ko ɗon o fiinoto ko ɗon o dartata ko ɗon o rewtoto karamokoɓe wonɓe jannude ɓen no ɗuuɗi wonɓe janngude on ka service no ɗuuɗi wonɓe heɓude kadi nafa ɓen no ɗuuɗi no woodi woɓɓe ɓe men fuɗɗodi tawi ɓe sennidira alif e ba haa honno hannde hiɓe jannude defte haray mo kala meɗen mari bermum o woɗɗi wo o ɓadii wo haray kadi miɗo anndintina ɗon musidɓe men wonɓe ɓen ka fulawaaji ɓen kadi meɗen mari programme ji maɓɓe hay si ɓe alaa internet few min moƴƴinay duɗal ngal ka téléphone maɓɓe ara ɓe janngay ɓen kadi no janngude haray ɗum kadi ko teddungal e mooɗon haray ɗum ɗo kadi mi waɗa ɗum ɗo tum fii yo jama on ɓeydu humpitaade haray ko tooli maɓɓe ka bañan technologie service nam hajjayi awa haray ɓe faamiiɗo jooni awa inchallah fof ko kadi ko tooli ka bañan technologie haray wudditana ɓe ɗo kadi wi ɓe ɗo nam kala no yaltude men ndare ko ligne maɓɓe en woni ɗum annaaki awa darnaji ɓe maketeɓe ɗo ko silla yaya assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah nam usade no jenti on ɗon mi on yangike ha ɗon nala toon jam tun alhamdulillah alhamdulillah mbiɗa jenti on cheke yaya assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah allah waɗi yangi monki joddi aljanna allahuma amin ustade ko fi on bañan technologique ɗon on sifaala humpitade ko honno naatirta e mum honno naatirte e muɗum mi jonna on numéro an on mannoɗomo on tuma noddoyo awa 664 33 06 56 ko numéro on ni 668 33 664 aran ukkindirali ustade no basara woɓɓe kadi falde windu probléme o ala hajjay 664 33 06 56 ɓawonde waɗɗon code lajine on naam on faami numéro on ɓe yaltitali mi yiɗi so jiɗi haray julɓe kala wonɗo wadde star 61 yo waɗude wotere tun o habbo par ce que so waɗiti kadi o yalta kadi ne layide yimɓe wara noon naatali noon woni hajjan donc o ganditini jaman ko ɗeɓa ko noon woniri udditana ɓeɗo ko naatirgal gotal yaltirgal gotal fof ko gotum assalamu aleykum ɓe naatu ɓe ɗo maketeɓe ibrahima sow assalamu aleykum wa aleykum salam nam ustade no jenti on ɗo assalamu aleykum sase waleykum salam wa rahmatullah cheikh ibrahima sow nala toon weygure nde alhamdulillah ɗon e jaam ko toolimoɗon an awa aray meɗen weltani on batte yewtere mon nde min nani makkuji moƴƴi aray no weltanamode yo allah yoɓo ko ɓuure moƴƴude joddi alhamdulillah yo allah yoɓen en fof ko ɓuure moƴƴude joddi o waɗa jikkuji men ɗi jikku annabi noon amina mi haray landal ngal naam aray ko fii kamin woni ɗo juulide nde kamin juulata ɗon ko juulide turki en ɓe naam si min naati si min arini juulugon e ɓe si woni hewtiga imamu jawaka gangunal ɓe juula e ɗon darɗe nayi ado imamujo on arde kutuba joni hara ɓe fof ɓe yimmoto ɗon ɓe waɗa darɗe nayi ɓe fof ɓe naddita ɗon darɗe nayi si après si imamu yo ƴawa nun o fuɗɗo kutuba haray ko honno woni ñawore ɗum no si tawi aɗa selli kasella si tawi famille ɗon haray enen nanon andirɗen nanon famirɗen quoi nanon kadi famirɗen e junngo karamokoɓe men ɓen kamɓe noon ɓayro haray ko noon ɓe jokkiri haray tigi tigi on kamɓe ɓuuri hanude laɓɓinde
daluji ka ɓe itti ɗum ɗon e ko honɗum ɓe tippi muɗum kala mokkoɓe men ɓen kañum ko ƴiye eɗen anndi si on tigi ari ka juulugol ka juma emo naatude o juula darɗe nayi o maasi ko darɗe berko o heɓi o abbo so imam o naati ka hutubugol o jetto hutuba o juule so juulama so o ɓeyta ɗon kadi juulugol ngol o ɓeydita juulugol ngol o yalta aray ko woni ko faamuɗen e junngo karamokoɓe men ɓen nam haray joni dokko haray ɗo haray ɗon minen hayso min tawta ɓaari ko min fof wari joni miɗen tawano e mum ka joni haray joni minen hayso min tawtali ɗum ɗon hannde kadi ɗon joni imam o haray o naati haray o darike ko ganngunal fi kutubugol ngol si ɗen darɗe nayi juule o ara o daraki ko ganngunal fi wara ko ado ƴawde ko ganngunal ɓe watta den ɗon darɗe ɓe fof maɓɓe immoto ɓe fof maɓɓe ɓe juulida darɗe ni min fof amin de juulirde fof juulirde fof minen woni ɓe nder no fof hara ko si imam on ari ɓe yii imam on ɓe immo noon ɓe juula ka ɓe juula won ɗo imam on naatu ka nder juulirde o ko minen imam o fof watta den ɗon darɗe nayi après si min gayni darɗe nayi ɗen noon après so andi joni ƴetta micro o noddina après noon si imamu joni ƴawa ko ganngunal o kutuba hara imam on julnayi woni ka koyemo kala juulan hoore mum kala juulanami hoore amen mi juulanami hoore mum ɗen ɗon darɗe nayi mi salmini ɗen ɗon noon o saldi joni noddina ɗum ɗo haade mi faama ɗum ɗo hajji en noon sino faami ɓe wawi wadditade on man daal si deyara ko landa nga woni faaminaki kaako wonno hajji en duuɓi tolɗon lawol kisal ɗo no men joni o woni ɗum nani e landal ngal naa ko makuɗon wonde lando karamokoɓe ɓen ɓen min on mi annda ɗum ɗo ari few jonde wawi marande ngal ɗo docteur seenoyke ngal koye maral ngal docteur ma oustad ahmad ba ma oustad abdoulaye oustad abdoulaye brixel inchallah oustad abdoulaye brixel awa inchallah inchallah fo e landoto ɓen ɗo kadi wawi jaɓade a sinaɗen habboto docteur joni inchallah awa inchallah on jarama jorade ko ɗum ɗo joni lokko baraji ɗi on jarama on jarama fof e cheikh ibrahima albarka ok assalamu aleykum rahmatullah awa barkallah aleykum salam waaleykum hande hikkiɓe ɓen ɗon nam eɓe ko kande windi assalamu aleykum ɓe ma naatiɓe ma no windi kande assalamu aleykum makiteɓe kande ɓen ɓe nande lan assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah on jarama on jarama na laato jantum ɓe gorni ko jantu woni alhamdulillah haray honno saade no jenti on ɗo assalamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullah jaja na laato hinon e jaam jantum na jantu won ɗo i alhamdulillah minen e jaam o weltanama foto batte yewtanno yo Allah waɗo jobdi aljanna amin amin yo Allah on weltanin awa haray min landa langal ko fii ka salligagol nam mbeɗen wondi ɗo e woɓɓe ɓe yaray ɗo mi yiyay ɗo fayɓe maɓɓe ɓen hay mawɓen fof ko mi yiyayno ɓe salligorta si ɓe salligike haa ɓe gayni ka ɗumannogol ko lootugol koyɗen ɓe lootata koyɗen koyo ɓe ƴettu juuɗe maɓɓe ne ɓe ɓuɓɓina ndiyan ɗan tun après ɓe ɗumanno ɓe mawla hoore ɗon tun haray gayni ɗum ɗon ko humpitiɗen ɗum ko siya ɓe watta sogo ɗum ɗon onon watta on tawtuɓe ɗum ɗon moƴƴa few warratake noon eyi kono ɓay ɓe yaray ɗon souvent kono ɓay mi yiyay ɗum hay ñande go ɓay pay ko ngan to sokon ko yiiɓe waɗa ɗum nde ñande mi naati tumi tawi mo salli ko kanko kadi mo waɗira noon ɓay mi wowlaniɓe yano yoɓe accu ɓe wowti ɗum ɗon ɓe ɗumannotako si ɓe yiide lam ɓe salli ko to ko kelli kono si woni ko kamɓe tun hiɓe mawɓe tun ɓe yalta ɗum ɗon haray warratake noon haray ko won ɗum waajoto ɗon ɓen ɗon haray ɓayo haray kadi ko siɓɓe meɗen kadi toon won ɗum waajoto ɗon ɓe ɗumanno wawa faamude kamɓe kadi haray ko ɗum wati onno ɗum noon ko golle hawariji haray tigi tigi on kamɓe on tigi tigi on hiɓe jogii probléme ji e majjereji ɗuuɗuɗi ɗiɓe woni e créande jama o haray noon ko woni
peewal ngal ko peewal nelaaɗo ngal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haray tigi tigi on ko nelaaɗo on ñentinte haray karamakooɓe men ɓen yiɓe laɓɓinani en fii ɗum ko onno gerretee. Jooni ɗo haray ko waɗoton won ɓen ɗon ko haray on yahoy ka ɗuma honno ka on anndi wano so ndaari ni jooni wano so naati jooni ka honno ka islam wee anndi ka ji islam kelluɓe ɓe addana on ɗon ko honno salli gorte hara ko Facebook en vidéo quoi holno ɓe sugano ɗin vidéo ji ɓayare ko fayɓe amma siko jannguɗo kan irdata tawi ko moko ba ka inna yo ɗaɓɓito dalilon ɗo yo ɗaɓɓito dalilon ɗo ko honno salli gorte ɓay defte ɗe no laɓɓini fii ɗum moƴƴa kono ɗo ɓay ko fayɓe hollon ɓe ko ni salli gorte hollon ɓe nokkeeli buy e liyeji ɗi ko ni wona e salli goreede ɓe annda ɗum ɓe faama ɗum ɓe annda kadi arayi ɓen ɗo wona yoɓe jokku ɓe aranaka salligi tun wona yoɓe jokkuɓe e holno e boneji maɓɓe ɗi haray yo Allah won danduɓe jokkugol ɓe yo Allah on faami hen arsugal gollitirgol on jarama o batti yewtande Allah ɓindu baraji koye pay koye woni koye ñemɓe ɗon haray ko ɓiɓɓe mon noon ka ko ɓiɓɓe kawtal ɓe mon ko ɓiɓɓe kawtal amen arata ɓay ɓe ara e janngugol ɗo si woni nder juulgol yoni ɓe ɓay ko haray ko kamɓe fof woni salligo daade haray fayɓe am ɓen no yiide honno ɓe woni e salligorde a wala marɗo pay kon toso kon kun ɗon noon himo yiɗi ñemmugol goɗɗo ha o yiya ɓe waɗira noon tun kan kadi o jokka yaafoɗo ko wonno konon ɓe salligorta tawi noon pay koye koy ka mo on woni janngude ara ko onon woni ɓe jannude haray nganndi ɓen ɗon kadi ko siyaɓe haray ko wattangol yiili fota pay koye mon koye pay koye maɓɓe koye jokkondirde par ce que ko noon pay koye koye no weeli ko kopiyata moƴƴa piiji ɗin few haray no ko wattangol yiili par ce que haray no metti fi siyaɓe a yewtude ɓe haa ɓe tawi de ko ɗum ɓay ay on inni ɓe fittay tun koyɗe ɗe yewtugol ɓe e haray mi annda mi faamaltode ko fiyon ɗum ɓen ɗon jaɓani pay koye maɓɓe koye yo aru ka mon jannga e kono haray do koyon wattuile pay koye mon koye faami noon koye salligi on ko ɓe timma e surtout kadi faami noon koye annda ko Allah ko noon yamiri goɗɗo juulata o salligaki hara koye kono accudugol ɓe ɗo e maɓɓe min haray lan inna on yon wattan yiili fota e muɗum on jarama boy andi ɓay ko kawtal ɓe amen ɓe yiɗo ɓen e janngude ɓe inni yo fayɓe maɓɓe ɓe ngaruga haray ɓe wawa e janngude kono tigiri on hay neneji on tigiri Allah yaafolan dow kono kan kadi ko noon o salligorta joni wona nene ɓen kadi so tawi ɗon weldi joni ɓay kon kawtal pay koye maɓɓe koye no arde kam on ñande goɗo wawi jooɗade landoɗaɓe ko fi hon ɗum ɓe salligata koyɗe ɗe ndaɓe doyi ndaara honduɓe innete taho donc ɗon oti essaye yewtugol ɓe doyi ndaara ko hon noon tigi on jarama boy ɓindu baraji on jarama on daɓɓun ni na probléme non hondo mi nanayi si wono woɓɓe inni si wono ko salmingol wono mi nanayi si woɓɓe salminama ni si ɓe innama honno de assalamu aleykum haray ɓe jaaboray maaleykum salam mi annda ko honno ɗum ɗon firti kadi ɗum noon fof wona ko kelɗi si on tigi salminama ko yo jaaɓ salmito salminago sellugo ngon salminago kelɗugo ngon gonɗon yamira ko gonɗon kadi ari honno ka defte aray tigi tigi on honno maleykum salam on noon fof sella eyi noon tigi ɗa on jarama fof yo Allah wedde baraji ɗe on jarama foto e gorko ar noon nane mi landitike min yaafo ɗon kon ko wonɗon tigi ɗo noon ɓe ɗo joni ari mi fermi micro maɓɓe on ok probléme ala ja c'est bon ɓeɗo mi sikki ko Angleterre ɗo ɓe woni kono mi sikki ko fof ɓe Guinée Bissau ba yoɓe ɗumanno yoɓe ɗaɓɓu kaɓe jangganani ɓayno ka janggeno toon ndo on ƴewtiɓe ko laaɓa hajja nam joni lan ɓeyano ar ɗo kadi makteɓe illa yaya ɓen ɓe si ɓaynane wande ligne maɓɓe on kuppuno nam salamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah nam assalamu aleykum nam aleykum salam ara landungal ngol ma ɗo ɗima komi landoto ɗo kon nam fi joni ara o goɗɗo halfinilan mbuuɗi wono ko forestier jo wonɗo jannude kam e wonɗo
on noon o maayino mi humpitaaki fi yimɓe makko ɓen honno holti gerdata ɗi mbuuɗi ɗon ɗon aray koyon ɓeydi tefude ndaaron so humpitoto fi yimɓe makko ɓen nan neeɓi ko waɗi neeɓi seeɗa nayi ƴetti wana combien de temps wono lebbi jeɗɗini meɗen waɗi lebbi jeɗɗini meɗen tantude fi anndugo yimɓe makko ɓen kono min humpitaki on heɓaali anndude ko honno anndi ton kadi fi yimɓe makko ɓen tefe ndaaron tefe taw on tuma saydi ma tefe ndaaron on tuma si ɗuma naaki onno landoyeɗen karama koɓe men ɗum solution inchallah awa nam nam ara mi udditaniɓe maketeɓe Aissatou Bari assalamu aleykum assalamu aleykum hajja naala toon jan toon alhamdulillah onon tolle alhamdulillah ustade no jenti on ɗon assalamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullah dieng nanga jaam alhamdulillah ara on jarama batte yewtere nden yalla yoɓu on ko ɓuuri e moƴƴude landalal ngal ɗo ko si tawi honno hara hino dagi ko goɗɗo gollata e store hara ko yeeyugol paɗe paykoye mawɓe e worɓe fof kono si tawi kaka si ɗuma on ari jangol ngol ari ko paɗe façon ɗum ɗon ɓe addata si ko wuli kon kadi ari hara ɓe adda e on façon paɗe ɗon kadi si tawi paɗe wano towuɗe wano fi rewɓe ɓen haray kadi noon terton e de wonde kadi haray honno haray musique hiɓe waɗi dow ka plafond so haray ko a obligé be ɗum ɗon naata ka noppi ma haray ko on ɗum ɗon ɗumanni si tawi hino dagima si dagaki nam assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh musidɓe julɓe tedduɓe haray e oustage en yalti ka ligne kono haray habboɗen ɓe haray ɓe artoye ɗo joni inchallahu ɓe haray yimɓe ɓen no lutti ka lande ɗo seeɗa min anilan ka ligne ka koye min nodditoy non onon wone ɗo oustage en naatiti kadi nam oustage assalamu aleykum waaleykum salam hajja yafede ari kopi ok nam aray ɓeyano kadi nam awo ganda sonna o kam fuɗɗito na wo tawi on nani landal ngal oustage kaye ɓe fuɗɗito ngal ɓe yalti kadi awana awa réseau min jiiɓi réseau réseau accude kono ɓayɓe to acca bañano lanne lagine kono ɓarna yetti soɓe ɗon hawri boɗen ɓe seeɗa no gasa ɓe naati tawi kadi joni inchallah na musidɓe julɓe tedduɓe haray usage yalti kono ɓe naati tawi ɗo joni réseau ji ɗin ka meɗen e haray no metti fi seeɗa haray ko ɗum ɗon woni kuppude ligne o e kono haray ɗo min anditina on toujours kala bayano waɗaɗo ɗo haray ɗon wawi e visitoyde kadi ka YouTube lawol kisal haray e bayanaji buy e darsuji kadi busa haray hino toon e ko wawa toon kadi faamude moƴƴa ko wawata wallitade kadi fota ko wona seeɗa haray on visitoye ka YouTube lawol kisal e ka Facebook lawol kisal kadi e ka Telegram ji lawol kisal inchallahu haray on fof ɗon weltana e ɗon do'ana en toriki Allah subahanahu wa taala on yo Allah subahanahu wa taala on hisingen en fof meɗen hawtodira en ka jannatul firdawsil ala okkura en ko laaɓi e ko dagi kadi no ɓe yewtiri ni fi nde ɗo yewtere fi ɗaɓɓugol e soɓe haray no hulɓini moƴƴa par ce que no darirɗa wo a taway e probléme ji ɗin no woodi nama oustaz assalamu aleykum alo oustaz nam haji yafede ari kopi ligne alama ɗumannade ne nam nam minni oɗo mi annda so on nani landal makko ngal kako yo fillito oɗo so on nani fillitane hen ɗon nam awa fillite nani landal ngal ɓe ko yeeyo sagen ko sto kara ko yeeyoɓe yeeyugol paɗe payko e mawɓe e worɓe e rewɓe fof si jangol ngol ɗon adi ɓe adda e façon paɗe on fof sika wuli ɗon kon kadi ɓe adda e o paɗe towuɗe fi rewɓe ɓen
so haray kadi ka honno musique haray kadi ɓe waɗi ka plafond toon ala awata inde ɓe ɗuytuma no ɓe ta ronku jentagol quoi en fait so haray ɗum ɗon konnu wiwɗon e mum allo non ɗo kadi ɓe yalti kadi ya rabbi ok ɓe ɓenno ɗuuɗi ka ɗuma ɗo ligne ji ɗin afrique de koni ligne ɗin moƴƴa réseau ji ɗin kelɗa o leerɗo noon fof ko ɓuri ko garay fof no connecté kadi ye ko ɗum waɗi no gasa joni habboɗen ɓe kadi seeɗa ndaaren tawi siliño awa inchallah na musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗo men yaafini fota ko wona seeɗa haray ko probléme réseau on ka meɗen ɓay ɓe naata e tum ɓe fuɗɗa ɓe yalta kadi ka ligne haray ko réseau on woni perturbiqué toon haray no gasa aɗaɗen tori allah subahana wa taala on yo allah ɓeydu wallude leydi men ndin kadi ɗiɗo piiji fof wona ko tabiti sabuna haray piiji ɗin hoya ɓuttinana en kadi ka meɗen reena yimɓe men ɓen hiwa ayna sabuna no andirɗen noon haɗa yimɓe ɓen kadi no soñji toon fota ko wona seeɗa haray ɗen toraniɓe du'a woten wejjutuɓe kadi ka du'aji ɓe kadi yimɓe men wontirɓe angula kadi haray en humpitike ɓen toon kadi ɓe soñji fota ko wona seeɗa haray ɓen ɗon kadi eɗen toraniɓe du'a yo allah subahana wa taala reenuɓe hiwa ayna so tawi ko wongol ngol toon ɓuuri ɓe moƴƴande yo allah niwinanɓe no ɓe wonira hara kono ɓuttiri so tawi kadi na ɗum haray yo allah artirɓe kadi e hoore jang amina ya rabbi na musidɓe julɓe tedduɓe haray réseau on ala jaɓude haray kadi piiji ɗin fuɗɗi ukkodirde mi sikki tun haray hatten ɗo awa hannde woten soñjuɓe kadi ɓuri ɗo nini sabuna haray piiji ɗin fof fuɗɗi ukkodirde gaaɗe haray hatten ɗo inchallahu haray ɓe lande mum jaabaka ɓen fof ɓen ɗon hara habbo ha yontere hannde kadi inchallah so tawi joni yontere hannde jaɓi ɓay ɗo andi ɓe waɗi naata yalta ha ala jaɓude joni noon ligne fuɗɗi ukkodirde kadi haray hatten ɗo hannde inchallahu ɓay haray yontere ɓe kadi bayana no woodi hara maranen lande heddiɗe ɗen karamakoɓe men artoyeɓe ɓen e juma artoyowo bi isnillah hara en fof moɗon on weltanama on du'anama yo allah subahana wa taala on weltanen en fof hawtidira en ka jannatul firdausi l ala yo allah hisi en hisina famille ji men de hisna kala julɗo ko woni ittana kala julɗo souci e soñdia e andiji ko julɓe ɓe rundi ko nini yo allah ittanɓe ittana kala ɓiɗɗo julɗo ɓuttinana en leydi men ndin kadi allah subahana wa taala okku en battane moƴƴo kadi e hawtidira en fof ka jannatul firdausi l ala haray ɗon foppu moɗon hiɗon weltana karamokoɓe ɓen e jentitotoɓe ɓen ɓe foppu hiɗo weltana haray yo allah yoɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude yo allah ɓeyden faminde dina men kam tabintina en e murɗum kadi amina ya rabbi haray men inni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo allah subahanahu wa taala on okki en waalugol e jaam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal